ملکہ اکتوبر ماہ گران نهادیه یک ٹک اش درصدگی شی بودتگ اداره شماریت ردا جولائی چا اکتوبر دا گران نهادی شرح 28.48% بودتگ جبکہ اکتوبر ماہ شہرا گران نهادی یک ٹک اب درصدگی شی بودتگ یکی ماہ دیاتا گران نهادی یک ٹک دا درصدگی شی ریکارڈ کنک بودتگ اداره شماریت ردا یکی ماہ پیما 38 اب درصد و دیگا سبسی اب دا ٹک اب درصد گران بودتگ جبکہ نیبا کا 6.4% گیشی بودتگ اکتوبر ماہ 1.6% آلو 6.72% گران بودتگ یکی ماہ لینے چارجز 8.2% و سیر آل کرایہ 5.4% گیشی بودتگ ادارے شماریت ردا سالانہ بونے سرام مسالہ جات 84.5% گران بودتگ جبکہ یکی سال نیامہ شکر 69.9% آر 66.6% و دان 62.2% گران بودتگ یکی سالہ لوبیا 56.4% و چائے تاک 54.9% گران بودتگ ادارے شماریت ردا یکی سال نیامہ کتابانی نہادہ 8.5% گیشی بودتگ جبکہ گیس نہادہ 62.8% و لین نہادہ 5.6% گیشی بودتگ دواؤ درمانہ 36.6% و موٹر فیول 30.8% گیشی بودتگ